Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, masyarul muslimin jamaah pengajian Baliabang rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini masih diberi nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang paling berharga bagi kita ialah nikmat iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mempersatukan umat dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita satu umatnya, dengan salawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, mudah-mudahan mendapat syafaat yang bermanfaat. Amin rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini kita telah berkumpul di sini untuk menuntut ilmu, mendengar apa diceritakan, apa disampaikan oleh guru kita nanti. Kita ambil manfaatnya, terutama manfaat kita dengan keluarga kita. Amin rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, mari kita serahkan tempat dan waktu kepada guru kita untuk menyampaikan pengajian. Kita ambil iktibar, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iban saya Iban saya